ene Onyankopon e Ghana card we Onyankopon ohu Onyankopon e voters ID card e de be na de ko to aba either Ghana card or voters ID card ebo kura no wo ye oman ba na wa anye voters ID card ni bi ana Ghana card ni bi about no botuma to bi susum sem e be ye de o fa kwa dwinwi ye ni po tu ni wa ba ko e ye Ghana card ba ko e ye voters ID card ni bi ba ko anye bi o mu ana ko fa se oto aba enti se mpo se wo ye president na o felise o ba ye Ghana card na se voters ID ni bi a o timi kra anye dai ento aba no wo nye sunsum asem ase ade bia ho na ya header as specializing no na ma deny de ayo Akaba 74 days na Ghana ye ko akoto aba ye mampani a obabedi omayi so na ya na edu abato bresi na Ghana D4 no dodo na adwuma asore nkomhya hodo a omodi ba ebegu akwam afide so anye foforo dodo na aba bonten abehye nkom na ye ne ka wo mu se ebi komhya na omhya ase ne ekwa wiye no ebi etwe mo ho afiri nsem a wo mu kan no ebi kra ba bonten aba oro mo nsase bibi o ka ko ye no afide wasesa na no enye sa na wo ka ko no bi ebi so kra gina bibi omudi na eche se ne waka no ammamu a ye otimi di tikura eto so ase eto aba ne wiye na ne waka so bedi nkunu we ni nkunu mu a Ghana fo etimi ba ebetwa ne ti edi free so we no ne ya difo bi enkomhya wo ma hye e de afa abatu ya ye ba betu no na eba enkomhya ne abatu de ya na sofo pani ba ko a Ghana fo nyina ehwe ne kwan ene sofo Owusu Bempah if se papa yi eba enkomhya ene mampani sie dia na ze wa bi mu yie pa na so afi de ya hwe papa ahwa papa se afi ye ne dan a omma emmekasa na emum ne obedi akonya ne de ono so na so dem wa ena obesu na bi mu bisa se wa wo so mmekasa na be ye den na wa so dem ho ena wasimi obedi mampani no ebusua eno enti nkoda prophet Amoako Attah so babonten abekire se ne MPP fo ene Owusu Bempah eye no so o ma hwe ne ya ebekọ ede ti o mafia ba ye ba betu se 2016 ye hu ne Owusu Bempah eye ede ma MPP fo a prophet Amoako Attah kra kire se ne nyame kra nkan ye no no Owusu Bempah ba bonten abeka se nyame ena aka ni nyina ne se pre wo pre ye ede ma MPP se o mbeba bedi o menso na ampa o mti bedi o menso se o ma hwe ne yie na o ma fo mo ankwa akobo Owusu Bempah mo a ebetimi akwati o ma ka beye so mo de o mo ebo Owusu Bempah na eno ena ma yakwa kubisa se so eba abato ene amampanisi a eye nkomhye adwuma edifo adwuma anase eye edom no a epie bo abonte koto aba no eno ena ye hwe edisusu ntene wo mi studio ha no menya prophet ba ko ewo mi nchen ha edi a wode so ene Pastor Anderson no ewo mi nchen ha me ba twitwi komonte busua ka me ho ne ko papa akwa ba na fe ye nhwe se abaso no eye edifo adwuma anase eye amafo na eni pia bote koto aba no wasi Ene se brebi twemu na nyame yikira na yes e brebi etwamu a na Onyankopon enam na difo so ena omu eyi enokwa na ye ahemfo na garata na omu ewuli oman itina Onyankopon efa na difo so na omu asenkom na omu esi obi ohene ewo oman mu a eni ababaye president no enti already 1 Samuel chapter 10 the verse number 1 to 5 ekona utumi kanka mani baje pa sene beya yankomode na ebetumi akosene esi canon okay and so ready for us na yes eti dem pesa meka ne se first no na your system bia na ye use no wiase na ye fle no theocracy system of government okay enunti no eye system of government bia na Onyankopon eyusu adifo ena na esi ehene okay eno no nipa na onyame be ebeka kire odifo no nya twusu no wi no ano no onsa ensesa no biam na wasa anoint na wasi no ohene na ye ya brace no we are under democratic system of government enipa ekire adwen about home and I say enipa ede nensa ede eto aba for the first one about na ye beto no Onyankopon emfa lokomoti enyedei emeto aba no ebi
ahono eye timamofo no na omo kire adwen se ye pese enipa esimesi na ebedi enso enti no ye na ye betoto adwen e wa abatu mu ti nipa dodo a omo adwen be kombenkrom no na ye chusu omampani we first one emfa sunsun sembia because oman na ye dey eko akokire omo adwen enti with the first Samuel mama 1 Samuel chapter 1 verse 1 Samuel chapter 10 verse 1. Oh, yes. Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head and kissed him and said, It is not because the Lord had anointed thee to be captain over his inheritance. Yeah. When thou art departed from me today, then thou shalt find 2 men by Rachel's Spotcher in the border of Benjamin at Zelzah, and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found. Okay. And lo, thy father had left the care of the asses and sorroweth for you, saying, What shall I do for my son? Okay. 6. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and thou shalt be turned into another man. Very good. Enunti no onyankopon honhom ebesi odifo so na odifo na ayedai atwusu ohene a onni omman so na empo no eye onyame honhom ti na efa odifo ni mu akasa no onyame honhom beyedai ebesi ohene so na ohene no ewuli omman no asundwim any struggle or correspondent. Enti no mamen kire ni enti a abato no efli adifo no so na afi ekoba se enipa na kire o madwen se omu ebeyi omampani no eno so ewo 1 Samuel chapter 8 the verse number 4 downwards. Okay. Eno enti no se wo ye odifo na wo se onyame afrewa ka onyame asem ana adifo no yewo adifo bebre ene omo enwuma ahodo on say yewo the kind of adifo nyuma Elijah ebeyeye na edoto Isaiah Jeremiah ho a different what they say na Jeremiah and Isaiah mo no omo ye teaching prophet omo ankonya ne awufuo amfiri omo ewuo mu nanso na omo ehye Kristo mu kom ema enkom eyede ehye adwuma anase ebom hwehwe ekwan Isaiah fa so a wo hye agenkwa no ho enkom se oba beni bi ebewo agenkwa bi abewiase na ono no oba sase so a na hennie ebede na batiri so ebe frɛ no omanwa dadaja ofutufuo asundwo hene ewiase nyina besom no abra Isaiah shares and komuno over 500 years plan sana agenkwa no eba nanso yahwe kwan a agenkwa fa so bai ampa obabunu ena efa ne so a yewo no kan Luke chapter 1 verse 52 a Bible say ablampo agenkwa no eba ye no ena King Herod osore fi ne kunya so eno nti no die wo hye Kristo ho enkom na wo hye no enokrem no de kwase ne se eye adwuma na ne on hye enkom a emfa Kristo kwan so no because dem say enye adwuma ena ye wo generation bia ene dwumadi a ekoso anase ennioma ye dey ye ne ye wo generation bia ba ya na uni makao aha akao ene ahuruja ena na sa time no eye adwane a ewo so a se wonya bia ni kwana kwana wonya dey wonya guy enne sa obeton aka o nkan ko dwem won ho ya obi anto ebe ya oka aruja obetima akoton na monten but eduru be na ne ade ede e wo so enne oba akoye spark ana fried rice ana jollof so to because ye generation we na na say ye dispensation we no eno ne ade a eye dey e wo ho wo de ba adifu dwuma mu so a sa na eye dey etie ye wo generation bia ni enwuma na eye dey e wo ho. It's no kind way, mommy. 1 Samuel chapter 8, verse 4. 1 Samuel chapter 8, verse 4. Yes. Then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah. 5. And said unto him, Behold,
Thou art old, and thy son walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. But the thing displeased Samuel when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Very good. Eti asema wokan. Oma Israel fo mpanimfo nyina ena ye adwen na mko odifo samuti. Because that time no ne odifo panya na wo Israel ana onyame ena no so esi hene na obedi omane nyina so. Ena omane nyina etwahia ye ekosa mochen se Samuel odifo wayɛ mre obo akrowa enche obewu na uwa oman no ebe turn apart enti de pese we ne se ji omanpani mayen chasem ni yo ana Samuel ka tom se odo omonto ombo omontwen kakra omane se dabi omonto ombo bia omo akra be dey ebe chusu omo hene teni yo ana Samuel se ekwan be so na mfa so ebe chusu hene mo se ye beto aba teni yo enti no afredi e free theocracy ayedai aba democracy theocracy no nyankopon na madifo so na eyi ade no ba we di oman ni se omo be ya adwen to ayi oman no ana Samuel ka chira Israel for say ade amu ye mu ni yo na emu amo ana Samuel sa ko nyame nim no sa bompai ana nyame ka che ne se oman fo se omo mpa mahini ebiemu se omo ankasa e democracy ba no mu ato aba ayi omanpane dia jai omo na firstly so omo yi oman na obetena so a moja pade obefa wo yi obeji obegma kra yentwa Samuel catch up man omo say yes still yepe hona democracy ye dey e bai ena onyame yo ye dey o twe ne ho na otena bed eti free wo kono ena ato aso ade besi dey e dey besi ne enti abato de onyame wonfa ho ne honhom nim ena onyame honhom abato no enya de a onyame bese de honhom abato ho efise de na oman no epe no ena uja omo a omo ye ya akoso a ne amampanifo ne ba omo enye bibia emo oman eti ya komsha na wo tete ena mama kan tro ohema senka ade onyame honhom mu dia se Ghana yo Christian Council de o mi se o se enka Christian Council for no ko mo nyina ya dai ehia o mu hia na ko mo bompai o mo se onyame se department na o ma de o bedo ma so no vote ba we eduma sa na dabi ti adentina adifo ho mo wade wi ho se no ye friend de bi trend eno na adifo no sua obi a pese wo ye dai o trend me nso ye pese ye hume ye pese ye se yina hume na esi ano politics no akoye ade bi a abe udu huro ma na ewe se yina dai ahum eti me kura no ye pese yina hume na wade na be from na obi abonni na wa hate na kise wa ye popular na wa ye celebrity sana emese dodo na ede eka sansem na onyame de honhom ni abatu papa ye hwe bibia okeka ko yi ana tese nyame honhom de abato enye nyame business yes oni ho asem exactly enti me mada se nyame betimi yi se nipa sumesi ene bedi o men so nkonim e ma ne nyi dabi ye hwe 2016 na so pani Owusu Bempah e ba abonten e be ka se Ghana ni nyame yi ne de na maye eye mampani na do dan kwaku fa benne wasi akonya se ye ba beto aba benefici ono ena papa ba abonti be boni din se ono na nyame yi na maye ama Ghana fortune na no si ne so kasa ye na so papa e gina ne na so se ne ono aka se nyame se no sa na bebo na se amamu a o de na so re dai kwa e to so ampani apa e be mu se ne wo ka no enye sa komhye no kwa na ko Owusu Bempah hye enu sisi enim na ne enim wo ne komhye ho a ne twam kom nyina wa hye teze amano ne kwa komhye kwa o hye eya na ebem pepepe ti besi den na sofo pani bi sei ebe ka asem mo na bam na obeka se abato nyame eni ho asem ka na kwa se ne se abato na ebeto no
ye fle adie bi prediction na ewo ye manga na mu ha no abakosem no e kire se party bi ebedi emfie 9 ni emfie wotwe a enfa hone sene opponent no isin ne pre no obesi fem na ho so ayde aba ene se ye emlantie bi a omotim ta se fa de bi sporty bet omotim esati teams be 30 we obewini we ye be hye no na ne nyina bo omoso mo ye difo na dabi enti se o ma prediction na se efa fine afama but that doesn't mean say e onyankopon na wo yi ade no ye de e kire wo oba onyamesum a ana se hwe no anyindifo na kese pa no ye fle ade bi canonicity na at that time no e kan e kwan fa so e kire bible ho eno no canonicity no e kire se wo ye osofo na odifo o kasa na unsem na wo kan no yesu no nseniani na hawa se ne wo kan no efre awrade ana se efre awrade ana dom ni se onyankopon wo ye sakasaka nyankopon ana dabi onye sakasaka nyankopon enya denti na okan we ye ba mu no osan kan bi amam that tells you say it was a prediction and a fama no salete I say Ghana ebo match bi ye fle sofo bi na odifo bi say fire uja and am say obeka asem baako say match no ebese ena eno no eba mu hey the whole Ghana many major prophets the next match and osa odifo na oso nyame na ka tell you oh ball no ma hawie ma ha na me dem senate amasa sanse bebe ka ho na nkrofo mo nyi nyankopon ni no mo na akwa anyina mini no because wo si ukrewe se wo odifo nyame na ka sema kiro ade na am onyankopon enka asem a emamuda so nyame eka asem a ebetima ba se ebetima bom eniya ebo so na ye for future but eden ya ebe he de ebom ba interesting oh etini nyina akoya prediction kwana omoye dey omo ema mo na so no educational background no sabi e wo fem omo so ewo education background kaka no so a omo ye educational illiterate eno nti no woni papa na wo ye boni eti no twere nda kaka but say one sua twere na ho no me wo mu ne enkom sai wo mu a wa ho ya obe mistake twere no ye wo no me bi wo ha ebe ye adwuma mre bi esi mre bi enenya adwuma bi ebi ese aboa yekum de pata enipa ebone sa time no Moses mo time no na ye adwuma pa na se nipa ye bone a na ye de aboa buburo ana se empo odwan abafode apata nipa bone a wa ye de ba Yesu Kristo ba ya no ni moja no a ebe so fem no epepa enipa boni eji nipa firi sa o haw ni no enne wo ye Kristo na se wo kun aboda pata ama boni a na bibi ye o enya adwuma biem eti ye wono ma bi wo a ebe ye adwuma esi mre bi ye ya besun engedai enya adwuma biem eti so divo because onyame ya abato akere na e prediction awede o ma onyame nka hwe yen hwe ne se ye de ya na choro ye ni mu yi papa de se mu a mo ya asofo na ye hwe choro ni mu a edrume bi a na obi yare obi yare a e ba asen ko ba bi e ma nyame suma ne difo ma ne ko ne chen se onko hye nipa no na onye ne sama ase se oba bi wa asem no kire se nyame asem o kan interested enti nyame hye difo no ma ko kan asa kire nipa no nyame tentame o ko nyame ni ko kan bi kire nyame sans ma difo no ma ne san ko ne chen ko ka kire ne se afi de no ane kan o sesa na dwe entime ma se edifo yi e ya mpase nyame ne ka kire wo na ebia na se nipa miru na ekosi akan e no ka fa ba ko ho e ya na bebre na ahye nkom no mka se sunsum famu so ye nyema bia
soon from so ya kwankyere bia nti bi o kan say party A na befa ana party B na befa na mum akwankyere bi wo so ho ye nti etimi ko ba say ote nkomhye no e no ye ho ade e no tinyame asesa na adwene ama afede ade na dan ye fi ya kopi dabi de obika say sunsun me yade ya first one ehu e na wode to oman no eso ameka zembi kiro Isaiah 38 abura onyankopon edan adeche ne di for say onkante ohene Ezekiel say ogene sama nse na oba bewu no Ezekiel an challenge odifo no okọ ne kudwa ni ma already no se ruade okọ kai se de me mesi ananti wonim no kra ayedai afa eruade hwe asonde ya mesi ma wo hwe se de mesi abo Israel for eruade hwe obi amayede maye na echeni se de osi esu ne nenkoto sram pai a obon ena nyakopon ka kire se medi if you Friday aka ho fi no odifo ne de onyame esoma no se onkoye na adwuma ti adwuma a ede ma no na waire akoye no ba me ka abato ena me kire wo se First Samuel chapter 8 verse 4 na ede ba oman na kasa na ka kire nyankopon ne difo se omumpe onyame de ni biem tene yo omumpe onyame de ni biem omumpe se omon kasa ekire adwen eto aba. Okay. What you come and say? Ena onyame epo oman ne saa. Ena omo ye no ma ye de epe. Eti free ho kono ena adi mu ade abe de e de abesi ene. Yen system of government friend say democracy means can be na mean can be. Che wa dwen na me so me nkyere ma dwen. Eti say aha ye abeka na sa abeka ye nipa 20 na se ye koto aba no na se 19 tuma party A na ba ko tuma party B na nipa 19 ni wini a enyo odifo ne pa ya anya hwe eye de nempa na akwa se nipa na dwen tio aba na ye oman na ekere oman dwen e is answer no kan say na ye hu ye no ma no hu no for the first one omo ye no mo de sa my mama adwene a na ase de because sa ono omapanyin ni vote na ye one what do you for vote ye one so obi e o asese member opa na otuma party awo opa o ngede ontuma etina de be da wo sunsun no wo ye enka mi pese ka dey for about because say oh ade about you ye bebai ye bompa ye se timamufo no enye gidigidi na fanto kwange dai emma enka omun kan se bisa na we be say na air prediction efama na afama no cause enim say Ghana ha no your party to be a strong eti dey te bia we ama we baba what is so bia ka say ekwadonko e bada what is so bia ka say mama palo bada akoye hwan and this NPP and adentina say party na party na e ba 11 na 12 I feel the 13 kura 13 no adentina obi aka strong too no na on kama ada we no enye say the Bible say the yacheche no so ni yacheche no yacheche asase so ni yacheche no so enti asase so e Ghana ha no mienu ni age ato say e NPP any NDC enti mi ko ba say bia enu nti ena asofo no hu a omo hu NPP ni NDC ni mu mi aka de say yanyi ntu mu nti na omo hu o dabi say o kasa kwa bosom no nya adwene say parties na 13 dia na 13 na o man na ide age atum because beba papa yoti no flee and people friend say Alan Cash o can be o tu say go don edina chipa jonga yo ba icheda o tu say go fo edina chipa say empo ekwadon kompo no so no yedai ekwa bontia e don so dinati e kire se party ni na yedai e wodom okay adentina tu na e strong na da bia we ama we ban e non kwa na o kan ko okay I say so for say wo hye nkom na obekwa bro chire obese na no obese am say eh daddy na eti agrofo na omo so Europe no ala so mo America no omo say yetimi ka so omo say
I did for some come say, "What's some Bagana?" Chasing you, Mamma, and break your debit down, monetary. Show, share, a pine, direction. Oh, says here, me free Tessando, may bar too much GH. Minimum, and I'm a Bessie, Adam Johnson. And the Messi will be on him too much. Was too much crying up, say, oh, for her. Uber come market here. Johnson be our over and say for the sea, over why they watch them coin. I saw for coin. I was a Christo. Christo and a coin, no current day and then cano. It is a deep for coin bitch like a Christo, and then on your way. Yeah, bro, say you may be. I am telling you in a point blank. And then you may be. Yeah, bless you. And then you may be more. Yameka Sabi. Oh, Yameka Sabium. Now, our coin of us or the Ocasa. Yeah, bro, so Yameka Cassa, I found a trip. Yeah, bro, super. I live for whom he am, sir. Yeah, bro, so and Crawford whom he can set power. Yeah, my so crown in the midst of God, no. I saw for an for and evangelist for. And that do for. Because I'm sad, but the travel so data make us up. If the Bible said, Yami, maybe this is what done the action in quite different. Very good. In the best then I say, ya brace to the default moon heavy. Okay, Hosea chapter 2, the verse number 28. Economic connection comes said, Oberton Homagu, Honami now, so it be a sham, a be ever be say, and then and such running trouble. And I make sure I say, Chilano, then some nibu or ha. A tram oh maybe I'm not what be. I'm not sure what be. The break it by one more. Old Testament no or 5 session. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Your friend of law, the book of law. And I said Torah. Torah. Oh, you were the book of law. You were poetical book. You were historical books. And there were minor prophets and the major prophets. In the Old Testament, no quam. From Genesis to Malachi, Emma Dewi, Unyamenemra, Anna Emlangoma, and poetical books, and also Anyansen. And a historical book about them. And a major prophets and a minor prophets. And then a the MIA. Now, we have book of Esther, one of the poetical book Esther. God on him, and I say Jesus Christ grant him. It was there to fulfill the history of Israel. You heard it. New Testament, you know. You have to be four gospel. Your Matthew, your Mark, your friend, synoptic gospel. You will look, you will John. And now, no, you will Paul epistles. Tell you, it's an epistle not portrait. You are near or try comma so for. You are near or try comma or mining now. And I want near or try ma in Croncuso. Sa epistle of Paul, Sanai the H. New Testament no book wa e kasafa adiyen semhono e one book pe the book of Revelation, and also no the book of Revelation is there to fulfill those old prophets or the old prophecies. What I say, 18 the olden days prophets prepared a first way for the coming of the Messiah. So our end time prophet must also prepare a way for the second coming of the Messiah. You don't know, okay, in Matthew chapter 28 now, the verse number 8 to 19 now, was here. So we are so for, we did for, Oko, we knew so for the first one a day, Cherunyamias. Na asem de entene mu na asem na nipa no ebeje di no asem na nipa no ebeje di ntino asem no be de ebe ensenchene de ona bebo
it's ya bro sui anya say kumwe bra yewe bra me wi ama da bi emfa ya bro su na nte sa bi yesu na obesite sa example ne de mai papa o kasa no chese akwanche ene se wo chi obi Kristo pan na wo chi obi exactly okay enuti Owusu Bempah kasa wona asori de ni bi na asem o kan ene se ebedru baabi no obi wo ha ye to aba ni wi a obeti se me kra aba no ma ankoto me kra aba no ma anto obeti esi abonte be dusa no me de aba no ma anto enso ye wi echi na nipa kwa abonte akoto aba na me nya president no enuti obi se ase ya na ye hwan mu na ya na baba to aba no eye nyema bi a na edemu digu fom sunsumu enuti na ya masade no koso ti onyi ni se sunsum from bibi ti ye adwuma ma e wa bato bibia ya hwe bibia enya hwe sunsum no papa wo bone wo Kristo die no abato no onfa ho de ye onyame die no abato onfa ho ye hwe Paul ya na wo kana Samuel smu ya me kan ya se Israel for Paul Samuel na momom ko yi so na chaos ko yi ohin fofo na nyame ma so pa no ko nyame ma Samuel anointing ma ne be di Israel for so eti se nyame se nimu a adenti na wa mo ne di nature kekese onko no ko di Israel for ne mu o share Samuel se onko anointing na se nyame wo business wo democracy onyame eni business wo hwe ade asambe na Yakobon eka kile Samuel abla o man na ebeka se omo ape omo ehne okay what does it and I say ya bro se you are comfort omo kwa so you are by for omo kwa so okay it no that doesn't mean say onyame o shewu ene adentina ene Yakobon egana card we Yakobon Yakobon e voter ID card e dey na dey go talk about either Ghana card or voters ID card ebo kra no we your mind ba na wa anye voters ID card ni bi ana Ghana card ni bi about no bot not to be susum sem ebe dey o fakwa dwiwi ye ni potu ni wa ba ko eye Ghana card ba ko eye voters ID card ni bi ba ko anye bi o mu ha na kwa fa oto aba enti se mpo se wo ye president na o felise wo ba ye Ghana card na se voters ID ni bi a o timi kwa anye dai ento aba no wonye sunsuma asep ade bia ho na ya header as specializing no na ma deny the ayehu
Entesa. Where de adwena ya ko kire kitu abi. E fa abo bi kun. A obesi se mesi we kura nya mhye masole. O ka sem ya na mpada o ka na anya na asemato. Because obi apese o trending. It was ya dear because hey, me so me ho pa. Oh, in what ways? Ah, Bible mu omo ye beje prophet no. Enya ko mo be share you. Eye enwo do mutimi e dey omo etimi atwere. How omo say e dey onyame asem impact in pa life. Na ke so bi anointed. Nyo bi kapo kapa da go enka ho bi. So be say ka so bi o de onyame asra obi a obi onyame asem ye dey atini mu. Enya me ko husumi asem hu we. Ano so nte say I am against omo kan asa no. But eno no ma obi nye anointed. The assembly day etini mo. What does here? Eti asema me kan. It takes encrofor more spiritually inclined. I guess I want to say. Want to say me say because we can look for verse 16. Before Christ there was scribes, Pharisees, Sadducees. Now we are being focused for. Today na Yesu can say, hey, na Yesu you know akwa we obada be. Ofin na bae enya Maria ba no ensema wo kan nya na he anwode a wo kan nya he it was say Bible say na Yesu Kristo nsema kan eye dai eye sintido ato de dai ede ma all the Israelites just no kan wo say me ho ntena ha afi so ori bi an dai eni nyama dai only crew eti ye onye mesema etumu ni ncheche na ma mo bi ya anointed enye prophecy. Isi edeni balloting ahihyeso obi akwa ni number na ka MPP for slogan e breaking the eight balloting no ekwa wie na MPP akwa 1 ama NDC akwa 8 asofo ndo mwaji papa soon from numbers e won soon so obi so na what happened they were soon from almost see a real soon no number 1 e kire say a number of God into no akwa yi 1 no nyame nipa eno nyame na ekobi so me real soon from no but who say 8 no e kire say na ye bebe 1 is 7 make say soon from 1 is 7 7 no papa de koso me check 7 no number 7 estandema perfection. And then they trouble Amoako say the way 7 and then a perfect number. Okay. You understand? But there I dare believe say won sunsu anso no din o sunsu anso e wonipa abrabo so number betimi enya sunsu anso wonipa abrabo so but enya abato. Okay. Enya abato. 7 is your perfect and perfection. And then they think the way 7 Amoako say we there 7 is perfect number. I let this obvious can say, hey, say what's the account number? What's the free one? Tell them can say any one no any perfect. One any number I come. Tino bia na drink can say bebre. Obi kan do can say the oyitere nso no Father, Son and Holy Spirit. Okay. It will be our say obi say dey. Aka na asem dey dey. E dey afa. Ningin about one there. You see ejina dwumadi a parties no omoye dey, omoye. Men the question say me ni party bi but akufuado amamwo amwo my Ghana me ni party bi okay but nanado amamwo no abese yo my Ghana kra bisam say dey na men ka some no ka che wo papa adentia because abla obeba no ena o ma eti ase say Ghana your natural resources okay your gold your silver, your manganese, your diamond. Okura wa besu dia, what's happening lithium, SI dey, e kan ho. Eti wo say, it sika so na koma ye dey, e dey. Eti wo ba sa natural resources no, eno na oba be use me sika ye dey, apa o man nim. Na ye dey e na e ka wabo, e chen e firi koma bleso e besi ompani ma ha ma bleso. Wo ka no e biti o nyina de ne afi e ye dey. E ye dey e na
free education for one pumping for man crown untwo kai eye dai na omo ye nnuane e mo omo katifo no untwo kai eye dai na omo make wasi ani bc untwo kai. God bless you. The friend say oye tla o man ayem o na beso no ebi currency da eti e tere se omo ejumadi o mbedi ya no anye dai anso o man no man de ani what you say eti ebele bo say anfo na ye dai e che ntu aso eti no so obi abedi sa adumadi we ya na o man ni nye ho a o man be ti mai dai asini fam na o mo do bi so ai dai aba na o man dai atra na dai ahwe eti ano sa no meka de waka ene de obetena aso no de oyeye no aba aso no na mede ka okay enti so obetena bi odi matema odi atema na ho efise no kwa na me dey meka se onyame so afo awayere wasoma no papa ne wuken ebi mo kire se twalo crash enkom na to ho se emani bekwa wi ya emre mu ade beba demonstration aban bi abaso a yenya nkrofo mo demonstrate against aban wo niema bi o so se omo ne aban ne nya adwene wo mo enuti enya pipi aban yin ko a ena ye aban a amafo ye demonstration e de etsia wo aban abasin ko ni nyina bebre na MPP tama na ndisi wo so MPP 4 year bi let my vote count in demonstration of course nti say demonstration because wa enya ade a eye nwanwa enuti sa wo ka se oman mu ayedin a ene tro na sam na kan no na ko ntanya bia eya mamu bone na mo man mu ayedin ne mu tro na sam na waka to wo no enye Ghana kwa ba bia emu ayedin eno ne nkomo na ekoso ana kra waka sempa na begina asama okan so na mede e kan de me de me kan you see one say amano bia baswa demonstration here de ekoso but ne de na too much okay too much and honestly me hu say kana ye wosika pa ye wosika pa na come de okay and abaya no yan de yan hu ni sa and ni asema me de maker okay what I say me dem mo gidi say twe na kan o mati 24 say e mane kwa wi asade ni na be de e be si ahon kire be ba e kom be ba e boni pa be so tia no kwa na ma bebrebe e no kra de but akusofo on sorry sorry on pipe okay na adifo ana omo kemi so omo adifo omo hoye ko nyi obi akwa na so yo difo papa enyo obi na so yo difo yes enyo obi na so difo enyo mu na ne finya dabi oh asa Ghana de adifo ya 100 ya do finya nkwa no ahoye kura ye nya 3 oh papa se be na okay Ghana software different kakaka wo Ghana he ni nkoma wo mu shi eye di 400 Ghana ha ye di 4 mi 3 finyame I'm telling you sha enye obi owodom ana se otimi kaka se like say oyodifu am ka se mi chiro Acts chapter 8 verse number 9 echo Bible say na ye frɛ obi no suit say na ye frɛ no Simon na wade ne sorcerer no eda Samaria ko ni na ma na o friend the nation prophet okay do kwasem ni okwa holim se ya na wa kan ho nsem nyina adabeka bia so kan ayede ebo the Bible say ema chromophone enipa over 99.9% na omo yede omo extra na so onyankopon asem beka na Philip e de nyama asem ko aseno ebowura ni mu e ma asa homo ne ede otufi ni mu etinye ho bia no ehu ade na wakakwa na ne kwa na jese ofu nyame dabi na sa akonfo nyina hyenko mala fo hyenko papa ye di yankobo ni bisi na wo bisa number 7 ni CPP na fa perfect number ni zede CPP atu edi papa wa mi ehu se nyame eni business bia abatu enunti edifo na ehye nkom eye wo mafu eye trend ana eye fame na wo mo ni nyina ewo trend ni ewo wo mafu no ewo na ede ebiem
fame no ewum ebi so kra che say e sika mo pen political parties mo no ya no de shenko say ni no be share under afunu mu okay say no andisi popular man mu and PP popular man mu eti say so and PP na as it stands omo edi o man so enti say obi be say oje din kakra onim say two parties no omo dom nti no na wakana asema ko baako wo de hwe adin sem abawo na hwe enkrofo akwamo enipa so kan so ampa no wabagi din so ampa afei na parties ni bi astarte akosa na sorry Saturday no so from come say the be say no danon kwa na correction because sika e de be ma no enye easy e ho na wa trend because omompani atimatu na ba wa sole na ke say wo so wo obi e ho na o be ko na e dey wa break it through okay enti no ese no adwuma aye ne kakra enti ni pari na timi etna se e draw sa plan we nyina na wa ye ene na wa hate wesna okasa na TV station e frɛ no radio station mo frɛ no na esi a na wa hate na wa be popular afri enu tu man na onoma na suggest edinachi odosa be famous no enti ni pa no ewe business aspect no say make we are before e wodom omo se wo hwa about to be swing asofo na ka say and this ba na and this popone for yina ekwa ne ho ase omo ekwa na sole na wa hate because on pani mahama baby wo do no say be onye paketwa na na do say be onye paketwa bo me say be onye paketwa embuka de mu kra omo nye paketwa omo ye takuma wo man nim awasi na de eni wo ti ba be sei e tu na ba wa sole a e je se wa so no ya omo ye de omo ajetu omo no papa ya da se pa se to safro unya breman na ne be twetwe fa final words e to jara fi se wo number bia enkomo ya twetwe obi e wase bi betime bisa wa na do number no so atoja e mo okay asama pese me kan se wo ye sofo ana wo odifo ana wo sempakani ana onyame afo e wo nadwuma mu a kan onyame asem ena enkwa ewu Bible say he adifo betwam commercial betwam na bedo bedo ni pa be dey be hu ade e fa ne fa ade a entwam ene Kristo a wo ye odo eno nti no ye fa nyame akwan so enya ade sebe enye se fam ne trend nti no obeka asem bi wo kire bi be hawo hawa ba unchirima eno nti no ti safu to we na entumi emwo fa kwanya me so ntia me so fani ba akopa o America ye fle no Apostle Dr. Blessing Israel Austin Favor US of A mommy onyame nchira kese pa ene machidoma abrebia obo ena afi madofo mo hemi enyina me number eye 0559 698229 0559 698229 papa das Abusia Prophet Anderson ene no ekotwetwe nkomo no yidi se nkomo yi wasugusu a wahwa wati na wafamu abanso no ti eya ma yehu o comment wo se na ode nkomo yi esifa ya adwenche bi a owo anase question bi a wono ma yehu na ye beje brane akenkan na di mu nchemu so ababeso wo besrew eya ma comment no ehonti afin so eye abato Africa na ye papoto aba dera yi na ye bone se ye behwe se omen ya sumdwa ye kitemu no ye bekoso kitemu abato bremu ene abato nachi ifisa sumdwa ya de bi a ne boye den a se free yensa yentimi ensen nya ne bim eno nti ye behwe se ye campaign no na ye kan sem de che ye titafo so mo to aba ne ma ye no na ye yi kasantwie ene kasa enkofa papa emma no e de free ye kasem se de be ye Ghana ye betimi ato aba no awia sumdwe ni abo ya sumdwe no eho ban aha ye too much to subscribe my page we say wonya ya na mi adoma no so se na be ya upload bi bia onsa ebetimi aka media platform ni nyina so ye wo so e ho so kwaya na wa like na wa share e de aba no makra